Tokani kalong kajing pensyai lungkot nak menta kibawan jingseng saka jingseng KGP sinat sepngi kabar husau ha kabalang rangasken. Kasunong rangasken kajengai kumbaat husau kilometer iay na Shillong. Kadon halenti na Shillong sa maungap Mairang Road lengba ka National Highway 44E. Kajengai tang kumbasau kilometer sa pangsepngi na kasunong maungap. Kumta na mata kidukot bagi delegates kibawan na kitan Shillong kinya sa maungap so yung road laro banpoy siya rangsken na makotem lengba kasurok National Highway bypass tangba kasurok kakamret na maukotep sa rangsken kibawan na maungap balat road kinya sa pangsepngi na maungap so yung road kibawan pat nakatan Mairang na maumaram kinya nakasurok so yung maungap National Highway 44E te kani kalong nakabantakid kot bagi delegates kibawan na do kasan nre bat new tarik te nakabanta kibawan sa kijing seng pat bapat hakajing seng KGP sinat sepngi hakasi utray hakapratarik benabalay arhajar atun rew lapen bet kumne kabanengkong kibawan nakatan Mairang mamaram kinyat bet na surok bypass Shillong Tura Road siya maukotep lengba ke entry number R bat ke entry number line kibawan na lungkoy na nongspong na soyong kinrong siyak surok ba Shillong Tura Road siya maukotep laro bandrong nakasurok soyong maungap siya kapor kanday biji hakasi utray Anom siya siyo banyat kali na surok soyong maungap hadin kapor kanday biji menstem hadu bandawai kajingisang sinan te kibawan na Shillong kinyat na lat maureng nakalunti Shillong Tura Road banpoy sarangsken na ke entry number 1 na loay kawipan kibawan na sora na penusla kinyat sa surok nyomail o Shillong salat maureng syadu rangsken na ke entry number kabanungkong na loay laro banyat na kasurok melim pembon siya maungap bat boot ya kasurok maungap soyong National Highway 44E tangba kasurok kakamkem na melim siya maungap kawipan gitu kibawan nakatan mausenram makorwat suaban poi hamautlang kata na kasunong wa lengkin kinlat syapang sepngi nakasurok lengkin ramklang syawa rahaw banpoy rangsken kasurok tumay kabajantam te nakamantang gikarpas pan gikali kwayar kinong ruway revival kibawan nakatan Shillong mautlang kinlet bet siya maungap siya kasurok maungap soyong National Highway 44E banpoy siya gi-reserve parking kikarpas kikwayar kinong ruway revival nakatan Mairang lungkoy nong spong kinrung bet siya kasurok soyong maungap habaro kisngilong jingyeseng te ya kibanmi an sabatay ki traffic police bat ki volunteers te knang banglait nakajing dhengkali nakajing mensaw bat nakabenta kajing bet jing biang lang lakarpat ban bot runti ia kita kijing penbait ka presbytery mauplang bat kabalang presbyterian rangsken ka khotsngo bahaya barot sa kajing seng pat pa joga KGP sinat sepngi kabaat pusaw hakabalang presbyterian rangsken hakapratarik benabalay arhajar apun rew ni paru hangne kajing kerku kerdo ba kajing duai ba pinwan sup lech sup ken maulang ban duai nakamenta ka lech kawan bat nakamenta kajing seng sinat hi barok kawai